mbino na nitio wati marubune nekiri munini wa rais Profesa Kithure Kindiki akiwa na ritite ngwene nekiri Kenya Kwanza kuma maturene no ritia kari kuwati la Kenya Kwanza akiwa iri na umba nibo kureta witi na mbere maturene na we musiasa Edwin Kiongozi na meneretia bunge Bamiru ndikira kuwa ni baremi kuthiati na mirandi ya witi na mbere hira bekiro wira nekiri siasa cia 2022 ajumbe Bamiru no monka bira bwikairwa kanywa butuire nthi turungamane na Mumiru one barabara one roje one nduo kalenji na tukiria mugongo jwetu jo Miru. Ni migambo ya musiasa Edwin Kiongozi akionania korota bunge Bamiru kumani na kiria kugano kabakiri akiuga Miru nayo noke kurigia ni kiria kuga bunge baba kiriojo mawira nejara thirikari rais William Ruto yekire Miru maingi yatekinyaniritwe twina mirani agire muntu ogutetera rukwa rugono twitite 2027 twina nduo kalenji ekwaga muntu ogutetera atokwinjam twina facilities tukwenda ithiithu inene tutina muntu ogwita sauti twina gintu gitawa insecurity ya ntu betu bora bari urawa rukiri tasa nogoro no gwita sauti nekia tumkwenda kuwa na arua mantu ja kugita kirima gite ni kirima ende Mumiru agitoka no ntu batwe thine ira chiriembu na Tharaka techo chie Miru patu turi a Miru itutare ya Miru patu mantu jetu jatu najo barabara ekathithwa Miru Mumiru no kura urirwa mpi barabara ekathithwa Tharaka ne kura urampi barabara ekathithwa Embu no kura urampi gitigi kanenkanirwa kira kinene ndene Embu ibobo tetheka gitigi kanenkanirwa kira kinene yangi pa ibobo tetheka batu antu betu ba Miru ri representative wetu no Kiongozi ariuga kethira Miru ikagwata mbaru William Ruto kire kethurano twetete no mwanka mukari wa kawithire ethira agunikite kumana na thirikari yawe na te atongeria bakai ketha tukenderea kuwa two term yotethia Mumiru te two term egutethia batu tu binafsi twethira tekio tukona William Ruto tutikuthingata gukiria kara kamwira ici wana William Ruto nye itokeretie biro gathogania kimwa kigiti no tukiria biere ene kimwe ene time kuringana na ora utwikia na ora ututiriti kungina kumusiasa Paul Mugambi na kathite DP Kithure Kindiki akiuga niwe gitu gia kugwatia na thirikari ya Kenya Kwanza na ya Burundi besti na akienda rais William Ruto etana wende bene kire kithurano twetite. Professor Kithure Kindiki has been the stabilizing factor of this Kenya Kwanza government and the broad-based government. Nwegombete stabilize thirikari ya William Ruto. Nwegombete kureta kwareria mzeto cha thirikari mashinani. Uronge naro idhanagia Kenya. Uronge naro idhanagia anto thirikari ni. Uronge naro agana ajumbi. Uronge nae mukabira. Na nonto Kindiki nwara umbira deputy president. Urera president William Ruto na muthurera maere atweke running mate wake wa 2027. Mudiene nawe kiongozi aruda Kindiki ukaja kwithira na inyikire thirikari ya rais William Ruto na chumidia thirakirita kajuka wekenda mukari akethira kimenya gitigi atangachwa deputy president yokari nthiau no ti utwira ugwethira nyombe uri ne kura tutharia mabati yetu yara twegire 2022 tuchieta kwamba nangi ko Mr Deputy President ugwita sauti ethira kuyo inyire tukuinya inyure no ntu ugo our brother na itokwije no ntwagitegi yaku ugo witetera wekaraia president yathira no na kwithurite gatethu gikyo thuthunene batu tutitikiria kiripotera ndeto cewero ria kwarietwa ni mutuge kare